Donetsk kembali menjadi medan pertempuran sengit antara kelompok militer Rusia melawan tentara Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang ramai beredar di akun Telegram @MAD_Rasia pada Kamis 1 Februari 2024. Rekaman tersebut menunjukkan momen detik-detik serangan yang dilayangkan pasukan Putin. Kali ini, kelompok militer Rusia diketahui kembali menggunakan drone FPV untuk melancarkan misinya. Pada awal rekaman terlihat pasukan Vostok Rusia yang sedang sibuk menyiapkan alat tempurnya. Setelah persiapan telah mencapai titik sempurna, drone FPV siap diterbangkan ke titik target. Jelas terlihat dalam rekaman, 3 ledakan dahsyat menjadi bukti kuatnya serangan kelompok militer Rusia di arah ini. Disebutkan dalam keterangan unggahan, operator UAV dan drone FPV dari kelompok pasukan Vostok terus menghancurkan tenaga dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah selatan Donetsk. Namun hingga video ini beredar, belum diketahui pasti berapa korban jiwa imbas serangan yang dilayangkan militer Rusia ini. Здесь находится блок для питания, кабель для блока питания, соответственно, пульт и сам АЭК. Вот. Также батареи в комплекте. Ну, здесь боеприпас отдельно, конечно же, сами привозим. Боеприпас осколочно-фугасный специальный. Поражает живую цель, скопление живой силы противника. Устройство сброса называется колун. Вот, собственно, идет под один снаряд. Есть разъем под клипсу необходимый, так сказать, под чеку. Вот, собственно, кабель для сети подключения, то есть потом крепится снаряд. Сперва крепится снаряд, то есть ложится. У него есть чека, которая приводит его в боевое положение. Вот, мы ложим вот так, то есть крепим. Собственно, специальным ключом откручивается болт вот этот вот. И когда он сбрасывает, в течение 3 секунд производится хлопок и взвод, собственно, боеприпаса. Также мы ее, то есть, откручиваем потом защитную крышку, собственно, потом взлет, сброс, чека отлетает в моменте. И он, пока летит до цели, производится взвод. Собственно, вот и все. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.